Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian ke jing sakot ki babon ki bel ni ki an balapan kre da ki executive committee ki barem jong ka Castle Autonomous District Council. Ki barang sakot haka almari jong ka District Council Affairs jong ka Sarkar Jila Meghalaya. Kala pelong ikan ni ka executive committee jong ni ka Samoy Trekam jong ka KHDC bementa bandai ikan du hidalade ya ka Sarkar banyakran halor ka ni ka benta. Haka shpotrik matau naitung arajakat kendai ka kanhon jong ka executive committee jong ka Castle Autonomous District Council. Hapo ke jelam jong chief executive member uba tin waldkhar bat deputy chief executive member uba penyat sings em ringkat baro ki executive member kilale ye kendo yo sembot menteri rangba kejela uba preston tensong ban pan jing pencai halor kibil ki bala thau de ki executive committee ki barem ki barang sakot bat ke sarkar hadu menta khamtam ka lan bill bat ka klan bill komta na kaleng ke executive committee ke bamenta kalapan penpai no ya baro kini ki bill ki barem sya ka district council kenang bakane ke executive committee ke bamenta kan yo ban puli benia biang kini ki bill baro ki badan live khandai teli kenang ba onla ban penbet ye ki jingduna ha kini ki bill bat on sapha biang sya ka sarkar ban yo ye ke jing menjer na ulat ke jela Juman ini resmi sebelum orang keba job keba nakaliang jong minister deputy chief minister belum na ai ka labuni ki assurance ki ba misi ni hat kata kabin kong hi kabin khamlong concern kalau ye ki bill namari kini ki bentang de ukraine berbor ko sesi ki por di ke hambo stan ai ka de galan bill mo nawar dunia jong por me iba galan bill ka de way na diba ngila don kam no yo no ka sen no hal siya ni ka bill la pas na du araja khatsam di han istilah dum tak dan ka state government ni ikhram patha sete tinggal awan tang ni la ya keren ke pa ini dulang ro badu sia secretary commissioner ka sini dia la kular ta ki kila kular ni ru ba ka bill betul pai no sete but message dari mana ni gubernur na pa juga sini kena begila aban pentemai aban biang no ban double bill bagi pa biang seka gubernur natang lihat kerelang bil kamtan bil ki bagi pas mo harusnya meladap sibun terlibat di bil pas nanti kamtan bil jam 5 ke 5 khairin medo jika mau mulu belakang molong ilaka mo natang kita betul klan bil ngi layo ber message te henry kita bil pat kelas penha jtai klan baru message ka isu ambai ba kamlong proportional halo tak bentar ngi dia mentah ni dan kalian jong minister kentup ekalian jong komisioner sendiri la pular ba harbede ba kamera bil insa ayo kiting tip ka ba terpang ini sini ba ulang ko bala bin reason yang itu bil sa ni yang gubernur le keren ko pembelaong ICM yang jing sakut pangat jong ibil mo tenteng kidang da ba burom yang isi beladap ngiabun kam man snabil dan rai hang jo kapor pat idang ibil kiba la pas mentala prasnam asposnam syu sakut sa dengi nakana ka isi ba mentang yang ngimpat kwa kan snabil thamai kat ba empat la ban pendap igi ibil kiba ngila ada pas lagi isi kiba la ada ke kawai nak ibil ko mangla ong na ka ka lan bil kani kawai ibil ko ba dan kam tan nakaliang i TCM tan nasib kia bangane ba kani ka bil kan sawat ton biang support council na kam. It's very important kalau kepada kita namar ni juga borobor mengide kitrai ndo mau ngide mangi kita kibaniada ndo ka siap dan rai nangiwan pada hakaan ngimla kembokolo menta ngapat ya kalan nasuku bagai ke kamram lejungi bangin ne ngidon tak kabur bangin minti nya kalan ngimlon bor ban register kata ini ge ladang layo ala ka kapil dan ka jonggaan dilawan kata kacing om jengi bangide ki terai ndo kan ibil kisakut kamu gubernur nampak dan itu mau sakut ke state government mereka kamera mereka bakal kano ini siapa kelum be ya pankulum be lemda panu tu liborok tu ibil orang sa jadi itu ke aslam ni abun bah jadu lai pundai tu lingala nyukran di kene lai pundai ni di aslam ban register ban video praja kan lah dari ban pensi siapa
Ya kan ni kita kajong pi bahkan dia ke ngiban penbu likot ngidon ka bo. Hihap bo hima. Dai di hima ki di ban register itu kecaka. Di kimla ban wan register ada so mesti hab register government. Hab register government ditip ke by registration kat no. Ditip kat no kecak ke government ban register. Kan ni ka bu jing gi hima gi jungi baduk publik ban register ban register. Dengan ni bang bala dan ngidon la kacong kaan. Register kan ni kan kena penting ka agent registration ak dan laga jong ini kita sekonsel wisna laga jong kaan ban register kita ka juga dah kebab ngin sampai dari layo ka bil nama ni kampat study ko kalau orang ya ka bil ka sakut sedih hi tangwan tingi kwa bang ka bil kan wan phai biang abang pas wan phai biang sini ngin study ingin sampai akan dah kanu hakan ko benta ka yang tekuk ka Indian registration itu ada. Hakani ke jikendo bat ubak preston tensong ke executive committee jong ke HADC kelai keren ru alor ki weipat ki kam ki beidai bat ke jimento jong ki paitba bat ka ni kita ke dairu alor ke jingkhang no ke sarkar banti yo mau bat usiap hakaleng ke jela hadian balawan ke Meghalaya Minor Minerals Concession Rules 2016. Kawin ni kimat kama nilai keren lang kalong ba hadin ba nilai ibiang itu ke order nakaliang jong SDU nakaliang EDC bagi persangnya jing di mau di siap jing diberi bijungi haki senong bijungi haki konsumsi bijungi di kumbalong haki konsumsi bijungi haru teng le keren bahai ni kemat nama kata ya kaya apa yang jumpa ba lagi haki kot kubur ba kat nu bijing lenyar jing diberi bijungi di trade yong dula kham ban di motion root dan kam mining list teman tak kata sih ini diberi bijungi diberen tiba ti mau di siap tanang bantaban dia ban senayang senasam kita dia kita ginom ti mau ki bahe mo badan kam lagi tiar JCB la di machine lagi bati lagi ti te halo ni kebentang ilaya kransani ba kawa sultanat dalam nakalian sarkar mata nalor bakala permit ya ketuka rules mo kabaki ongka Meghalaya Minor Mineral Concession Rules 2016 te halo ni ka dulu mentah sarkar kamu benang penjunsur susu nalo bakal penjunsur akan ni garul kanang penjunsur susu ban hal gila nanti ban pelila nanti nak kita gini nanti mau siap kibare baria ka bakongsan ni ka sarkar kambi bakal kuat ban yakben ni kibat ba dai harus juga kuat ni di masuk ba ngilong concern nak benta ban nyadai kemarian mo ii ke jing julur hidung kiwa jing tua je kilung kiwa nanta ke jing jabo jing kiwa jungi ki umbang di jungi tena tak kadau ka sarkar lamba hadin bagai entity kala ai ke ruling kuptu ban khang do ti du yong ban khang ti mau ti siap dia tak kadau sarkar ha ban pre ki du ki ai du piang ba kanum keta ya kamariang ba ada juga poru kanum keta ya ki pri jungi ki ba ti mau ti siap yang inakaliang itu ombak sarkar ka simkia dengan ngai bahagi ni kandian si gibanwan nakalian government kan satemi susu yang izin penting bagi paiba kin ham ni toilang dia gajing persulur ke nakalian gajing kalau mat kerpan paiba laku ngomno bagi di ban apply ya ka mining is bagi ka kuari permit nang bagi la nanti mau pun dan gajing cekak di nakalian gajing aku perpa instrumen bagi sarkar ka simpia gitu jika tu yang ngai ki paiba ru kalau ba ni toilang dengan government bagi kita council ba kipat ba nang ba kakam gajung kilo kan kita ba kamayan kita sakawai pat kamat ke balai keren hakani kesngi ke dairu halor ke pisa ke ba ke Khasi Hills Autonomous District Council ke de banyo ling ba ke Special Assistance Fund na ke sarkar pedeng bat ki wei de kilat yo pisa ki ba ke District Council ke de banyo ba halor kini ke benta na kaliang ba preston tensong ulakular ban simkia ban pelait no ya ke pisa ke ba ke HADC ke de hok banyo ni keren ru ada jinge de bat ki fund di bagi de banyo na kaliang di state government ungka special assistant fund ke bang layo na ke central government ya ke turu kadang dan ada 70% di government bahakan yang tayo na kaliang ke jungi na ke assurance la banyo bat tunjuk ru ya ki share di bagi de yo na kaliang ila dan ru ke jingnya selok ibu pun ke jing ajimut na kaliang jungi ya ke council ke jungi kumno bangin nang ban yang na ke jong cat kumno bangin nang ban niat baik council kumno buat juru ban streamline ni department di bakar
sing akan duduk kalau paralog Allah mau kalau cordial mendai bagi di mana ini itu tadi tambah ya selok itu dia cuma menyertai